mukino nawo wabaga nyuma y'ingiyi byari ibirori urumva ko abantu bavuye kwinjoyinga Man City, Arsenal, Chelsea, Aston Villa bitatu tujya kuri match ya Manchester United ndetse na Newcastle. N'umukino amakipe arwanira ibintu bibiri bitandukanye. Maybe Newcastle ashaka kugaruka neza irebe ko yabona byibuze umwaka utaha. Ndabona ikintu gishoboka wenda ari nka Europa League cyangwa se Conference League kuko ni ya 12. Manchester United ni ikipe ya gatatu ku rutonde rwa championnat. First of all, ari amakosa Carrick atsinzwe match ya mbere muri matches 8 atoza Manchester United. Hari amakosa yaba yakoze ugeranyije muri line-up ye ku mugoroba kuri match ya Newcastle. Ngira akosa mbona kuri Carrick byiswe uri umukino wa Manchester wahindutse ikipe ya Newcastle nzi ko ni umutuku. Manchester United n'ubundi muri iyi mikino yose imaze gutsinda nta kipe yigize ijya imbere mu buryo bwa possession ngirusha. Na amakipe menshi yakunze kuza United igakina mu kibuga cyayo cyane ikaza kurekura imipira myinshi ijya muri counter attack. Newcastle imaze kubona red card iyo niyongeye kugaruka kwataka niyo yagiye mu buryo bwa Manchester United. Biba ngombwa ko United iyo iza kuza gushaka no gukinira mu kibuga cyayo cya adversaire kugira ngo ishakiremo igitego. Newcastle kabiri ikipe isanzwe ifite n'abakinyi beza. Urebye ni ikipe maze kuboneka mu kipe 8 ya mbere Champions League. None hanga ni ikipe nziza ifite abakinyi beza bigaragara. None bwa buryo bwa Manchester United rero birangira ibubuzemo igisubizo kuko uburyo Michael Carrick yateguye mu gukina muri no mikino ya nyuma kuko yavuze ko imikino yose imeze nk'amafinali byarangiye bubwishwe n'ikarata y'umutuku ya ikipe ya Newcastle. Newcastle iti kintu gwa Manchester United twe tuguma inyuma noneho kibitari kubigisubiza ibyabaye igisubizo ko noneho uburyo Manchester United itanga ikiniramo bwayigoye ku rutame 64 Casemiro aravunika agiye ikibazo kivuna avamo. None United itangira gustikingira gusora baro bibana ikigeragezo bimaze kuyangira. Umusore twa Kobe Maino bigaragara ko atazi gukina atazi imigendekere y'umuntu witwa Manuel Ugarte bakomeye no kugira ngo abe ari ujya gutwara imipira ijya muri offensive. Kobe Maino yasize guhagarara imbere y'abadefenseur deja gukina umupira kwa Manchester hagati mu kigo birabebuze bikimara kubura. Rero Newcastle yavuze ati nabindi tukeye dusubira inyuma ko nundi dufite karate y'umutuku dufite n'igitego cyacu tubinyuma turindire nibiza kuza kudukundira dufite abasore b'abawinga n'ubundi beza bihuta baca ku mpande dusora imipira ku mpande ko hagati mu kibuga Newcastle naganeza kitaribuze kuza kuyikunda gusora imipira hagati mu kibuga ijyanye nuko itari yuzuye bakora uburyo bumwe bwonyine bitabereza insinzi. Nibaza ko Manchester United umutoza Michael Carrick plan ze zapfuye neza amaze kugira ikibazo cy'umusore twa Casemiro kuko nabwo umukino wa Manchester yisupfa ku bantu bawurebaga umukino afite gwera ko 32 United umukino yisupfa. Je match ya United mbere yuko makarita naboneka mbere yuko haba n'ibindi byose kapiteni ku mugoroba ntiyari umuntu wo gufasha United nubwo atanze assist kuri kufura yabonetse ariko ibitego bibiri byose bigize mu ruhare. Bruno Fernandes ahaye kontinyo kwa gufasha abagenzi b'inyuma sinigeze mo ratanga umusaruro kwa United. Igihe cyose nabonye mu defense United bari ibibazo niwe wakoze ikosa rya mbere rya penalty ku mugoroba baro bamwambuye Osuru yamwambuye akahereza Kieran Trippier niyo yavuye mu gitego cya kabiri. Ari ikintu twakunda kumushinza ngo indiscipline tactique ku mugoroba niwe Bruno Fernandes wa wundi wagufasha kana kwicisha kubera ko equipe nkingi yakoze wake up call yari equipe ari mu bihe bibi ntabwo yadutunga ngo twereka abandi bakinyi batarimo abari basanzwe cyase abo twatikizaho niko akaye bayifasha nta uri hanze waturutse muri amongone. Bruno Fernandes ni Casemiro ni bano bakinyi babiri baguze Bruno banaza Brian Buemo ndetse na Kunyi ariko moteri yawo twari tumaze kwibona ko ni Bruno Fernandes ku mugoroba yari umukinyi mubi umukino ntabwo yari umukinyi urimo gufasha United mu bigene no kure mu buryo bwinshi kuko bura St Pieces nyine ushobora kwitanga umupira mwiza ariko handi ugiye gukora overall handi umukinyi umwitezo ko ari buze kugufasha kunaniza mediane ya equipe Bruno Fernandes nigiza bikora
agira ibyago no Casemiro agomba kuza kumufasha gukora ako kazi ntiyaba hari tona Bruno Fernandes yaje gukina asa nk'ugarira kandi nibyo bintu bya mbere adashoboye kuva namubona mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibyo rero nabonye byakostinze United gutakaza uyu mukino ariko bakongeraho noneho ibura rya Casemiro mu minota ya nyuma barasizwe igitego cya nyuma nekeza ko ndi ariko byari ko ari indi nkuru. Ugarite wese ikibazo cy'umutoza wamutozaga n'uhari uyu munsi Ugarite na ukongeraho Marakia winjiye mu minota ya nyuma basa nkaho ntacyo yaje gufasha United gihambaye cyane cyane muri bwa buryo United yari ikeneye gusohora imipira kujyana imbere kugerageza kwataka aho bakinyi babiri unarebye n'igitego umupira hano Bruno Fernandes yawutakaje wagomba kudefanda wa mbere yari Marakia Marakia rwose ni Marakia yateye umugongo umuntu wasura afite imbaraga zikwirukanka yizeramo kuko kino gitego umuntu atsinda akoresheje ubwe n'icyo atekereza gashobora kuba yakora ntabwo yatekereje kujya gutanga amapasi n'akaba reba abakinnyi bose atwereka yagomba guhereza baro ariko bose yanze kubahereza aravuga ati reka ngerageze ibyanjye. Sandro Ramos ni umunyezamu mwiza tuzi ko mu gukora amasave ahagaze neza ariko ntiyatekerezaga ko sura agira kira gitekerezo akoresha uburyo bwe buri individuel atsinda igitego cyiza ariko giye mu mukino wose nshingiye no ku mukino Michael Carrick yatsinze yari afite Bruno Fernandes mwiza utameze nk'uko afite nimugoroba. Bruno Fernandes ku mugoroba yagize performance iri hasi inyibutsa za performance buri munsi yo twamubonaga agiye kudefanda ibyo yakoraga United ku mugoroba icyo nabonye ndacyo cyabaye kinyonyo kuri ngiye niko mbibona bitagombe nandi mayeri yandi ya Michael Carrick ko yari yapanze kipe mbere yo kagira ibyago byo gutakaza Casemiro nabonaga byari sawa ariko nanone Bruno Fernandes ku mugoroba ntabwo ari mwiza. Ibyo byose babishoboka gusa urumva ku ikipe nyine yabonye ikarita itukura hari ukuntu bishobora koherereza umukino nomara ubundi niko bimeze ugifite abakinnyi be bose wagendera kuri forme ndetse na nibihe United yari mazemwe iminsi wavuga uti wi ira karita y'umutuku yari igiye yari detail ifatika cyane washoboraga kugenderaho utekereza ko umukino uza koroha. St James Park turabizi ko ari ikibuga kigoranye ni ikibuga ubundi kukisohokaho utsinze kenshi biragoye ariko gera navuga ko imisimburize y'umutoza Michael Carrick ku mugoroba ntabwo nayikunze uburyo yagiye ajera amaramplacement yaba ari amaramplacement ari force cyangwa se nayo yagiye yikorera ku giti cye wabonaga ko mu by'ukuri hatarimo kwimarayo cyane ntabwo byaba ari impamvu zose yakoze remplacement eshatu zose ziri force yego ariko Rokshave mu kibuga avunitse Casemiro ndetse na Mazarawe abose n'abakinnyi bavuye mu kibuga bose n'abakinnyi bavuye mu kibuga ari imvune ku buryo biha umwanya na bamarasi bakaza numva Rukshaw yatangiye kwa Rwimoso Diego ntuza yaratangiye hanze Diego Dar ntuza atangiye iburyo Mazarawe atangiye iburyo Rukshaw aravunika Rukshaw avunitse Mazarawe ajya gatatu Rukshaw Diego Dar arinjira nanyuma Mazarawe aravunika hahita haza Marasiya Amparasome kwerekeza kwa Marakia bikomeye oya iki witangiye United nibyo yakinye Newcastle ubu ni avantage ariko none mu buryo bw'umukino nyine wa Michael Carrick ntabwo byamwavana ariko Farano ne ko kuri Carrick nabyita ubwo nyine nk'ubushobozi buke aba yifitemo nk'umutoza kubera ko niba ustikinga kuri uburyo bumwe bw'imikinire noneho wagira imana ukabona uburyo adversaire wacitse intege mu buryo bwo kuba ari abakinnyi byuzuye mu kibuga ukabona indi approach wakora cyaba ari ikibazo gikomeye cyane ariko navuga ko ngewe harimo n'ubwiza umuzamu bw'ikipe muri rusange ko aravuga oya umuzamu ninjoro umuzamu wa Newcastle niyo mpamvu yabaye man of the match nabwiraga ko St James Park gisanzwe ikigo kigoye kugisohoka utsinze niyo mpamvu umunyezamu yabaye umukinnyi w'umukino imbaraga zose za Newcastle United akenshi zikunda kuba ku kibuga cyayo zikunda kuba ku kibuga cyayo ariko wenda nyine hari ukuntu usanga ikipe ifite umutozo uvuga uti oya sinshobora guhengeka muri ubu buryo sinshobora gukora n'izindi maji mu misimburize muri ubu buryo ko rwose nk'uyu mugabo witwa Trent Marasiya yari buzane nde ku gitego nyine bitabikwereka ko nyine nko ku gitego batsinzwe ari guhindukira gusa areba avuga ati akimara kwinjiza Ugarite na Marasiya we yarafite mu ruje ebyiri yazari ruje ebyiri kandi yarafite mu ruje ebyiri rwose ngewe Benjamin wenda tubibona bitandukanye kuri iki gitego nibyo Marasiya yacenzwe nk'umuntu udaheruka no mu kibuga pe ariko buriya bakubwira ko iyo mugenzi wawe bamucenze umuntu akiri ari amagwaye nabonaga yagombaga guhita aza kumwegera ku buryo amwima uburyo bwo gushota izamu
kuko Magwaye yatinze kumwegera Osura ahita abibona kandi Lamens yari yamwimye poto ya mbere ko Lamens yari yaje gufunga poto ya mbere ahita umuntu wagombaga guhita afunga yagombaga kuba Magwaye agahita afunga poto ya kabiri agatuma uyu muhungu atabona izamu bigasaba ko pasa byibuze interview ya Dihaw Dihaw yavuze ngo imyitozo yabo imaze kurangira mu cyumweru gishize imyitozo bakoze imyitozo 3 n'uyu musore twa Osura ngo kumwigisha gushotesha amaguru yose ngo bakoze imyitozo yo kwiga gushotesha amaguru yose kabisa nicyo kintu cyonyine cyatunguye abantu uburyo uyu musore nyine ari nawe yatekereje urumva Lamens nyine yabibonye ko umuhungu akirisha indyo sibyo ya umupira ushize mu buryo Lamens ahitamo marasi ariko zugacengeye bwa mbere banje gucengerwa hano hagati barakiyara abafana bavuze ati yaracyaha ubundi ubundi Osura yagize avantage yuko nyine yaramaritswe na Marasiya kuko Osura nane yagiye kumurengana ayigarura mu kibuga arabona equilibre yabuze equilibre abo nta muntu amugeraho nubwo yaza kuza ko ari yabuze equilibre yaza kuza kuboneka umuntu yitumwa umudefend deje nago baraye kugeza ari ahantu ahageze asanga Marasiya da ntabwo Marasiya mu Kinyarwanda yo kwakina ni Marasiya have se Marasiya yakora ibirenze biri hari nibundi buryo wenda be umuntu yavuga ngo nta intensity twabonye kuri Manchester United nibijyanye na quality kwa gukina wa mukino ubona w'imbaraga ufite creativity bafitemo imbaraga nyinshi wabonaga ko basa nk'abantu aribo wagira ngo nibo batuze kandi Newcastle ariyo ituzuye nugukina nuko bakinye muri weekend bakaba bakinye ku banyumvira ntago mbije ntago ari impamvu y'umunaniro erega nta munaniro United ifite birasho ntabwo ari ku kise bataba bawufite nta munaniro Manchester ifite Carrick uyu munaniro ntabwo cyekara imyitozo nyinshi bakora cyekara ariko umunaniro wese abantu bakina erega United nta match nimwe ikira rimwe mu cyumweru n'iryo rushanwa ryo nyine yitabira iyi match United tuvugana isigaje maze ku match 31 mu kwezi kwa mbere ntandi marushanwa ibamo yinanijwe niki nuvuga ngo kugeza mu kwezi kwa gatanu izaba ikinyi imikino 9 izaba ikinyi imikino 9 mu gihe abandi bo mukino 20 na nta kibazo cy'umunaniro kirimo turimo ni impamvu y'umukino mubi gusa ngewe nge nabwiraga abantu bose bari match ya Manchester United guhera ku 33 na match isipfu ijana ku ijana tutari itatu nyirafatwa turanga ari mugora twakora twareba match nyinshi kandi tugomba kuzibwira abanyarwanda hari ukuntu match watakaza concentration ntuba yonyine ureba ariko iyi match umunsi nongenda yireba Bruno Fernandes ku mugoroba uretse kuba yenda yakozaga igo kuba ari wa kabiri maze gutanga assist mu mwaka umwe nyinshi 14 akurikiye na Beckham akurikiye Beckham 15 ariko statistique yabundikiye ukundi kwitwara nabi kwe kose muri no match kuko mumbwire muri no mikino yose atsinze Michael Carrick Bruno Fernandes yabagari mu kinyi bwoko Bruno Fernandes yabagari mu kinyi bwoko super nimugora no murebe performance yiwe yari umukinnyi mu by'ukuri creativity na mbere yuko Kazimira soka wabonaga Bruno Fernandes nkaho match yamunaniye kandi buriya equipe ifite abakinyi runaka isa nk'igenderaho mwabikomoje mo kuva kuri Marasiya akora kuri Garite bisobanuye ko United ifite best 11 abandi bazaja kuva kuri bench urya nibibazo